Mati lu. Adik kena dengar oleh. Dek, Ah. kena dengar oleh abang perah. Wah. Oh. Tak boleh lain tenang, tak boleh lain dua. Mesti adik tak kena dua tu. Betul ya abang belah cilak adik. Ha. Abang belah lip bah. Ha. Tapi yo sama langai nak bak kosmetik lain tak belah ina numpul lengkap ina. Kah? Nya kan nikah adik ngedong, kau mengat tu aku belum. Pupu yang nak bak viral bak TikTok ina naik Mekah. Jadi menyuruh haji COD bak TikTok je. Aju kena enggak belah manga bak kosmetik lainnya nah. Adik. Dek, Ah. sabang di sebelum tu. Waktu tak capai dia. Oi sabang dah belah. Dia. Lupa abang belah sabang. Lupa lu. Dah ubah dia ulam. Bet dua hon ba. Bayar L. Dek. Tak gitu lima. Kagak mubur. Ha. Okey, yo ku kapal ke tempat. Pat. Nyak lagi yang tu. Nya. Okey. Pat dah naik kapal. Mangat. Pumangat. Lagi nyo hanya bang kapal ya. Kan lagi yo. Bantu mama ino teo ada lang dek di nan. Halo bang. Halo. Ah? Hanju lonja abang usabang andro no. Halo. Adik. Penonton. Adik. Ni pakai jauh sabang. Padahal ni pakai jauh sabang. Ilo kai pakai le jak le bang seleb bang. Oh dah pengaji bet dah jak ngaji. Dan jangan ro no sabang. Jadi ente iklik je kiban. Tak susah abang seleb. Oh je untuk dong pegah dah awak tapi dah jak dua tu sabang. Adik. Ikaf kada kabang yang kada kedu. Kata yang dah. Hai bang, ironi galak ni kelum pu galak ni kabang yan. Tak sedih. Baik ngamo PRL kosong muka ni. Bang. Bang, ilu payah lonjak sabang abang yo. Payah lonjak sabang abang yo. Nyo kajak ni tu sekarang kau tak kurak tu. Tak korak so ni so. Nyo tu sekarang tak kurak tu. Bang, adik harus jak ngan abang yan bang. Karena abangnya telepon nak yo bang. Dia jak ni gaya bang dia jak. Bejak. Bang, ni pegah siat bang ajudan. Adik anjuk jak orang hamil abang boh. Adik jak sigamnya le tiau sabang kai preh ji bang sayang ni go. Ikah kuating sekarang kuating menu. Kai telepon lo mi. Apa sah? Mana tu pegang orang ai pengen kena. Ya. Bang, kai telepon lo. Bang. Bek ber dek, bek ber kai nang kri. Buru apa berga? Teng teng teng. Buru apa? Teng teng Patah teng. ni preh bang. Oh ni kawan. Oh je bang, tak ada ungkut sabang yo, tak ada ungkut. Oh ni bang ungkut lambau sabang. Oh je bang. Tetel layar ya penonton. Baiklah le pengut nak seleb long le bo. Nak gebijak apa? Yan kah kamu sumpah kah kau pegang cek lain bek pengekah no dia. Jut. Bubu tumpah ke, punya kau pakai cek lain ku suruh muka ke. Yang ke kah bang ke ngagam lain dia. Nyo kek. Dia dah bunuh nak pegang abang inang je. Nanti elah je. Iban jote ku. Ai đi, ta đừng nói để lúc nhân con trai giàu được. Menyolok pegang abang agam, Ron ni nak kesot lah korak. Menyolok Ron ni pegang abang inang je. Draw dia mulai pun kan. Ai dek. Bang, je lo jak sabang bang. Balen telefon bang. Bala puputuh malamnya sigam seleb nyan bang. Ni press juinan bang. Nak Okey. Bala puputuh malamnya je bang. Je ni press juinan ni bang kot. Adik. Bang, dia putuh dah malamnya.
Nolong ka betul. Bakah? Hah? Kibgah dek. Jino adik dengan abang han alih hubungan. Jadi video lo ni hapus ya baju dan Ron ni bah. Lo dengan Ron han alih. Mo. Kangin ka. Nyo betul ka mencarain. Makasih Kak Angel, makasih Kak. Nyo betul ka mencarain mencari. Lu. Hana pun you. Hana pun you. Kuja ketiga punya kuat Bang dongkok Dadang, dia sama. makasih Kak Angel, makasih Kak Angel. Adik. Adik ngonyo dek. Adik ngonyo. Hana pun you ja lo ngagamnya. Kuja. Adik. Dek. Halo bang. Bang, ipegah kaputuh lo bang. Dori, makasih Dori. Adik. Ipegah bang kan? Ipegah bang kan lo kaputuh bang Anji bang. Hana Jadi pukul dek sayang. Dek sayang. Ina ni baju bang. Dek sayang. Hana pukul dong. Bunuh rot ni kan. Pegah pui pudu Afrika. Ronyo pakai cak-cak wate telefon go. Ilo oktem ni, ilo ku nak terungkut dengan tiga je. Adik, dengar abang tu. Dengar abang. Una ka dengar mana? Ilo ni bunuh nak bekah kaputuh lo dengan Ron kan. Kutung ke bang, kutung de lewu. Ni pegah kaputuh kan Makasih tu. Gaby. Adik, Hana pun acum. Bang, sigamnya icom long bai pegah kaputuh dengan Ji. Kali ni bang kau nak datai sabang. Kayak apa saya kali. Hai. So ni patah, so. So ni patah, long ni patah le rodu. Con de. Kasih pak. Apa you pak patah lo? Awak anyo dah. Dek, kutung dah. Mua, kutung dek. Bang Qatar, makasih Bang Qatar. Bang Qatar jadi kan Bang Qatar kan ni balong gede usaha Bang Qatar kan? Baik dah deh, awak tuanku melaka budak dek. Baik dah deh, awak tuanku baik dah deh, awak tuanku. Baik dah deh, awak tuanku baik dah deh. Dek, Lo pergi ku bang abang lagi apa teh lo abang dek lo pak teh abang ku. dek dengar nyo dek. Abang muntang setia ke hari. Tapi lo aku temle abang you pak teh lo nak nyoba aku pak teh ke dia abang mantang tiga je kuat jongkok. Wak nyo ku ya apa saya baik kerutat. Wak nyo. Nyo nak alasan polisi hidro walaupun dah balik abang saya ku doh dah nyo ya pak teh lo nak yo. Adik, kadang Ule lungan iputa pa di hai, lebang. Oleh abang putar-putar. Bakang putar-putar oleh abang. Anak saya cepet anak adik puno. Ni supaya baju dah ni nam sina juda ni beberaya badan. Wak cepet pak adik mengak ule nasi. Ilong kuat jopet oleh abang je sabang kai preh leung. Adik, kadang dek. Kat kai telefon lo. Padahal ni jopet oleh adik. Nya nak perlu apa dek? Perlu apa? Bang, adik bahan balsam ni adik jopet oleh abang di sabang. Nani bang ongkot kan? Datuk ongkot dah yo. Abang seleb lo hantar ngejo ongkot ke lo. Budak ke apa? Budak alung no apa? Ho ni ja. Perainan deh. Ho ni ja. Yang ka telefon segaman dia ajudan dia abangnya pu katep kang ngadung nai nak pergi kakak dia abang ke tu Kaku, ni begas si abang Ron ni kan? Ron ni ya apa kata lo, je kuat apa kata je dong agam lain ke dia abang. kon lung waknya pegah baik riung sai no pegah kade ku Ira ni bang telek ka bro akai ni. Jam mengkok gak kalau jino kalau ya apa kata lo. adik sayang buah Kalau pakai dah dua ke dek? dek sayang mohon Lepas duduk. Boleh ke? Tapi tak mohon kira. sayang mohon sayang sayang dek Wan bang. Laironyo teo kagot mo adik bu
Wah, Abang pakai hampa putus adik aju kedih bang. Nak adik jak dengan tiga menyau sabang. karena ka telepon agam lain dik. Pakai dah abang putus macam lu kau kelepon ke lain. Bet tak kecewa dong dik. Welcome Merana. bang CMB, welcome aja. Jadi kibat mah hubungan tanya dua bang. Ni pegah Pak Aju dan Ro dia bang kan tanya dua dah nali bek lek depot-depot lebih. Ilo hai kudu lagi oh tapi. Sabi apa ada lo. Ni pegah ada saya de kelo tapi sabi de lo. Dek, dengar nyo dek. 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 Dak dek kau suam muka kata yo. Dengar dek. Adikku selingkuh sayangku, selingkuh sayangku, selingkuh sayangku, selingkuh sayangku, selingkuhku sayangku, Berarti ni selingkuh kan? Berarti ni you selingkuh kan? Ni you selingkuh, adekku selingkuh, sayangku selingkuh. Berarti ni selingkuh kan? Buat lah habis kami. Dek, Bang, Adik, bang, adik. itu kali abang lu bang kan? Hana jadi putus bang, tapi you selingkuh Honro ni bang. Saknya ikut lagu ibu pegah. Adekku selingkuh, sayangku ikut mati ibi selingkuh dah bang. Ibi selingkuh je bang. Jejak usaha bang dua tak terungkut. Ibi selingkuh ibu saknya. Kali ikut lagu. Dek. Ibi bang, ibi selingkuh bang. Ibi selingkuh bang. Naik ke lagu saknya. Jadi nak atung je singa bang apa? Ikah nya hana kerja alik kena ka au. Ka fresh budak kena no. Bunuh nabi selingkuh dah ni pegah. Kon selingkuh deh hai, kon selingkuh. Kau pegah sayangku boh hatiku, sayangku boh hati. Mereka mau si ade. Bang, dia pegah Pak Ajudan. Bang Ajudan lu hana jadi lonjak Pak Ajudan ber, huruf Kamis ber. Karena abang saya lihat dan dengar tak yang selingkuh lu. Kan lu lonjak usah bang, lu tiga menyan dia. Bo, nya main di pre bang Ajudan. Bang Ajudan main di pre apa? Baik ha. Bang Ajudan main di pre Bang Ajudan. Huruf Kamis lu hana lonjak usah bang, tiga menyan ibi selingkuh. Hai, dek, nya hang kerja kena dia. Ikah aku minta yang lain. Ni minta je jino, minta detok je minta jino. Nyan video lu mandung ni hapus kat TikTok ron. Nanti ngau. Belen ni kebah le. Dek, dengar nyo dek. Sayang. Panik bang Saleh panik. Nyan dia pegah Pak Ajudan ron apa? Dia pegah Pak Ajudan ron dekat ni you press long le ro Kamis. Lu hana lonjak. Long tetah hana lonjak titik. Dia pakai nyo mayang, ke mayangnya pipi. Dek. Dek. Aku jalin lomba. Selingkuh ke ya? Lanjut. Ni you kamu ni ke lagu? Bunuh ni you, hanapu bagai-bagai. Ni bunuh ni you selingkuh long. Ilong ni bah. Ro Kamis nunjak pun han bak ron. Be awai ke dia nak berdoa lo hana lonjak ro Kamis bang. Karena salah ron. Ni pegah benar. Selingkuh sayang adik selingkuh sayang jadi aku selingkuh mana kalian uruh hamil nak kuja. Anak kuja bak ron kuja ferry ke dia kuat tungkuk ke tigam je. Makasih bang MR, makasih bang MR. Ilong kibayang rodo you lah lo pubut. So you selingkuh mak muda. Ilong anak kuja uruh hamil. Ada ni klip pihak kuja uruh hamil. Ni kali aja kuja puan. Hana pun nak pre uruh hamil. Ha ka kuja. Lampu daya dalam berduka sayang. Lampu daya dalam berduka. Halo bang.
Kak putu bang, kali lo yung lumpu putu. Karena pibi selingkuh bang. Anak pupu, abang pre cuy nambak yan bah. Mbak pelabuhan ulele bah. Adik ja. Betul ya, adik anak-anak merumpak ke masalah orang Kamis. Anak merumpak. Abang kalau hikli bak lep. Anak pupu baik hikli ke dia bang. Karena salah roh you selingkuh. Anak pupu dah jak dua dah juga dia tak terungkut. Oh Jud. Ramah-ramah abang seleb. Kok agak film. Hana merumpak ke insur aku anak-anak. Bang, nak pegang apa? Bang baik nak klik bang. Bang. Berhabar dia, klik berhabar dia. Ni hajak kena tengok, berhabar dia. Dek, Tuan. tak tingku dia. Tapi kali lo selingkuh sikapnya kayak prelong bang bak pelabuhan uleli. Ha mungkin adik anak aja. Dek. Wahai dek Babylon, tom tinggal ke gada. Jino hai adik, abang tenang. Hai adik lupa ga, Jino lumba muhai dek. Cinta lun kega, dah abang tenang. Cut abang hai adik, yang bamu dek bak gada. Abang pegangon gada dek, dan yo dua. Wai dek Babylon, Jino akai bek menang. BM berkembang. Kita nyo dua, hai adik, dah cuma gat. Wah! Berarti alhamdulillah abang kasih nang lom. Jadi abang terima kan adik hana ajak orang Kamis kan. Jadi ni pegang baju dan hana pakai ni belo sapu-sapu orang Kamis karena dek Barbie hana ajak orang Kamis kan jadi dengan abangnya pika gepre bak pelabuhan ulele kan langkah ke Sabang. Hai dek. Abang pun leo-leo Sabang bang nak lempuo lu nak ajak tigam je. No leo Sabang. Wah, Lempuo paja Sabang ti bandang ke abang adik ajak tigam je bah. dong kang kebijakan dek boh, nyang kakak pegah do kakak telefon. Dong kang